Sanibonani. Ngiyethemba ukuthi impela sonto iniphathe kahle. Inkosi kaMaskandi ke lekhulumayo njengamanje. The South African icon, the president of the Blue Nation, the ambassador of the people. So bafowethu mina la ngakhula khona ngakhuliswa khona enkandla kwelakithi eMandaba. Ngafunda ukuthi emhlabeni ngiyabonga. Ubongwa yonke into esuke ikwehlele ngoba abaningi abantu abasuke befuna okwehlelwe leyo nto kodwa bengakhona ukuthi behlele. Wena esukwehlele kumele ukuthi ubonga ngaso sonke isikhathi. Ungadla amandla abantu obabonge abantu uma ngabe kukhona iqhaza abalibambile empilweni yakho. Ngibona bafethu incomo la eziningi nje impela ngendaba ye performance yami ukuthi ayibo nayi nangu lo mfana nayi lentwana ikhuphuka ngempela ekuma performances ucula bukhoma ukhuzani kakhulu kuhlanya abantu and bajabula kakhulu abantu ngendlela engiperforma ngayo ikakhulukazi lezi insuku nje abantu bebona ngicula bukhoma kuyimina oculayo lapha. So ngitha ngimchazele bafowethu ukuthi cha ya kunjalo impela inhloso yami uhlezi ngifuna ukunijabulisa ngayo yonke indlela kodwa ke engifisa ukudlulisa kakhulu ukubonga ikakhulukazi einsizweni ethe zabamba iqhaza ekuthenini ngigcine nginenzela lento engiyifisayo. Ngifuna ukubonga lapha na kuthema ngabe lokho ngihamba ngiperforma ngagcina njengoba silokhu sihlangana noJumbo usibongwanda umvokanyangiwe ngagcina ukhona lensizwa le emdlalelayo umusa Khuzani. Ngagcina lensizwa ngiyithanda indlela edlala ngayo nangendlela nje okwenzakala ngakhona uma ngabe edlala yo une talent ukudlala ama keyboard amabili ngesikhathi sisodwa. Hayi ngathi mina mfowethu okusho ukuthi ngamcela ngathi Jumbo ngicela mangabe uqede ukwehla stage uyishiye lensizwa ngifuna kube khona into ezongenzela yona. Hayi nangampela uJumbo ngamnankinga akwenze lokho ayishiye lensizwa ngithi mangena ishaya ingoma zami ngendlela eziyisimanga kuhlanya abantu. Hayibo nami ngimangala ukuthi hayibo kwenzakalani yabo. So ngagcina sengicela lensizwa ukuthi no ngicela la ngizobe ngiperforma khona ngiyafisa lo msindo ukuthi ungifakele ngoba abantu bayawuthanda kakhulu ekakhulukazi usuku remix ngengoma zami. Nangampela ke yangenzela lensizwa ngenhliziyo emhlophe njengoba nibona nje mangifika emcimbini idlala lezi ingoma kuhlanya abantu ngalendlela eyisimanga. Ilensizwa leya kaSikhosana engibonga kakhulu nakuJumbo ngoba ngiye ngibone nje mfowethu ngendlela uMaskandi owuthanda ngakhona awehle stage ungoculile umculo kaMaskandi kusho likhulu lokho kuthina akuvamisile ukuthi sikubone kwenziwa abanye abaculi begenre kodwa wena uyakwenza. So ngiyafisa mfethu ungashintshi uthando uMaskandi njengoba kwenzeka abantu bajabula kakhulu iqhaza nithena libamba ekutheni ngikwazi ukuthi ngibanikele abantu le taste engangifisa ukuthi ngibanike yona. So ke bajabulele kakhulu bengibuka nje indlela abantu abarate ngakhona even na social media na kwi TikTok liyabhubha kakhulu ngale remix kaka Musa Sikhosana. Ngicela abantu bemlandele futhi lapha kwi page lakhe page lakhe lapha na Musa Sikhosana bazomthola lapho egila yona lezi imanga lezi ayigila. So ke bafowethu bakaMaskandi sengiyifakileke indlela entsha yokuperform stage akufike stage ukuyishaya bukhoma ingoma kube khona nje umsindo ozodlala ngemumva ngoba abantu bayithanda loo nto bayakhombisile lokho ukuthi abantu bayakuthanda. Akucala ulondo leyivele nami kodwa ngiyafisa ukuthi sinamathele entweni enhle siqhuqhuzela thina into enhle ezojabulisa futhi abantu. So ngiyacela bafethu ukuthi nilandele into enhle kuze umculo uzokwazi ukukhula kuye phambili. Mazobheka ukuthi londo le ifike nobani ngeke sishuthi sisenza lutho ngoba ngisho uMaskandi esiculayo sawuthola vele ucula wawenziwa abanye abacula abaphambili. So ke bafowethu ake sifike stage ke sicule ngama voice ethu abantu besizwe ukuthi ithina ngoba abantu bafisa ukuthi ngoba isithi vele umuntu usuke nayo ready usuke sefuna ukuthi umdlalele. Yes umdlalele ingoma ya iqiniso but ke phela ukhombisa na ukuthi wena lo oculayo lapha eLukhuzani nganenza kwethu. Ngiyabonga kakhulu Inkosi kaMaskandi ethi niphile nje bafowethu ngiyanithanda kakhulu. Thank you very much.